izvesni Duško Radosavljević, kaže moramo smeniti Vučića da bismo sarađivali sa Hrvatskom. Prilog broj 16, režija. Održani su izbori u Srbiji, u Zaječaru i Kosjeriću. I sad se pitate zašto se uopće bavimo time, kakve veze imaju Zaječar i Kosjerić sa nama ovdje u Zagrebu, zašto je to važno? I onda ću prvo odgovoriti na pitanje zašto je to bitno i za ljude koji žive u Hrvatskoj. Jako je bitna stvar zato što ovim procesima koji su u Srbiji traju već nekoliko mjeseci, mislim da ćemo uspostaviti barem jednog dana u doglednoj budućnosti normalnu državu Srbiju, onda više neće biti faktor nestabilnosti i izazivač problema u regionu bivše Jugoslavije ili kako se danas kaže Zapadnog Balkana, a samim tim mislim da će doći vreme da tako kažem i za zaceljivanje određenih rana iz prošlosti, ali i za uspostavljanje novog, da tako kažem, novih oblika političke saradnje, imajući u vidu, znate, one izmešanosti stanovništva i uopšte, da kažem, i želje Srbije da jednog dana, barem normalnijeg dela Srbije, da uđe u Evropsku uniju, i zbog toga su bitni ti procesi. Hoće li Vučić kad jednom izgubi izbore reći ok, ja sam izgubio izbore, hvala vam lijepo, ja idem? Ili će to biti ne baš tako miran pad sa vlasti? Što procjenjujete? Za sad pokazuje se da on igra na tvrdo rešenje, znači da ne bude mirne primopredaje vlasti. Sve objasni ovaj Radosavljević u razgovoru za Hrvatski radio. Na kakvu oni saradnju misle i na kakvo zaceljivanje? Na takvo da moja baba koja je 95. na traktoru sa najlonskom kesom došla ovde kao jedna od 250.000 proteranih Srba, da ta neka nova vlast u Srbiji kaže da je moja baba zločinac, a da one ustaše koje su proterane, da oni su žrtve. To je ono što je Bartulica govorio, isto ovo je Bartulica govorio u Strasburu ovim blokaderima, studentima, pa su mu mahali i smeškali se sa one galerije. Istina. To je poenta. To je suština svega. Nažalost, tako je. Nažalost, tako je. Kaže, Srbija faktor nestabilnosti. A vama treba Srbija do 2012. godine. Ta Srbija vam je dobra, onakva, nikakva, ne država, ne država. Srbija je tad bila ne država. Jest. Vi u Kosjeriću koji ste možda, uspeli su da vam isperu mozgove, jeste li vi za ovo? Da vam ustaše iz Zagreba diktiraju šta treba da radite po Srbiji. Da bi bila faktor stabilnosti kako ga oni vide. Kako bi jednog dana zajedno svi slavili Oluju, valjda, jel? Sa Thompsonom i Severinom. Da organizujemo u centru Beograda proslavu Oluje. Da dođe Thompson da peva. Jel to to zaceljivanje koje oni spomenu? Bili bi oni s tim zadovoljni, da. Čekaj, Srđan Milivojević je rekao kad Vučić padne da će organizovati koncert Severini. Da. Sećaš bi? Možda bi on bolje išao da bude menadžer nego političar.